Kua whakatūria e te whare pupuri taonga o te papa tongarewa, tētahi kaupapa hou kia mōhio ai ngā tūruhi ki ngā kōrero tuku iho a te ao Māori mō ngā taonga o Neherā. E whai ake nei ko ngā whakamārama. And through here in Article 2, Mutu ana te hikoi a ngā ropu tūruhi ki wainganui ngā taonga o te ao kōhatu. Ka noho rātau ki te whakamātau i etahi o ngā momo kai a ngā tūpuna. It's part of the culture as well. It's part of the traditional foods and getting together and having a little kōrero talk at the end about what we've seen. You know, it's all part of the process. The food's great, yeah. The kawakawa tea's lovely. I haven't tried anything like this before. It's really refreshing. Ko te mea miharora wātu o tēnei kaupapa kua horai nei e te Papa Tongarewa. Mō ngā kaimahi Māori, pēnei a David White o te Papa Tongarewa. He wā tēnei hei whakatika i ngā pito kōrero e pāna ki ngā taonga a tēnā iwi o tēnā marae o tēnā rohe. As you can see again, we've got the albatross feathers. This is his son's hapu, the sub-tribe of Ngāti Pikiao. To show visitors our culture through treasures, through the tonga we have. And it shows you a bit of the history of New Zealand as well, using the manuka honey, the great bread. E toru ngā ropu tūruhi ka āhe ki te kuhu atu ki te Papa Tongarewa ia rā, ki te mātakitaki i ngā taonga tawhito o te ao Māori, me te whakamātau i wā rātau kai. E rua te kau mā whātāra te utu mō ngā pakeke, te kau mā rua mō ngā tamariki. Joe Glenn, Te Karere.